clear tu te in zavain chibai le vekule tuntum kan video chuan SSC Staff Selection Commission waya selection post hnaruak dil thei sang te kan bi chiang le don ani kan soi to thin angin SSC hian kumtin exam sang abua sai thina SSC Combined Graduate Level Exam SSC CGL kan ti te SSC CHSL Higher Level te Junior Engineer JE kan ti te SSC GD Constable SSC MTS Selection Post kan ti te tin SI Central Police Organization khatiang chi te kha kumtin SSC kan ti hianin anla thina exam khan conduct thina ni chung exam conduct zinga pakhat chu tuntuma kan bi chian tur selection post phase 9 sangni le somni pakhat exam hi ani selection post sang te hi all India ania region sang an thena central region CR eastern region ER Karnataka Kerala region KER Madhya Pradesh sub region MPSR northeastern region NER northwestern sub region NWSR northeastern region NR southern region SR western region WR kan ti te ania ti chuan keini Mizoram hi NER northeastern region a kan oma amero chu NER lo po hi entianan CR central region te northern region NR kan ti te po kha kan du chuan kan apply thei vek thawani total vacancy post ruak zong zat hi post sang thum zahni somruk le pakhat ania ti chuanin post sang kan han tia khanin category sang zahni somsari le pakhat na zahni somsari le pakhat awmani chungte chu constable kan ti te head constable te sub inspector sanitary inspector accountant head clerk technical assistant technician junior computer MTS rehabilitation counselor lab assistant field attendants office attendant DEO chu data entry operator kan ti te canteen attendant personal assistant deputy ranger draftsman pharmacist cleaner nursing officer kan ti te junior engineer medical attendant storekeeper fireman MTS constable head constable ASI sub inspector stockman pharmacist clerk instructor kan ti te khatiang sang kha post zahni somsari pakhat category sang zahni somsari le pakhat kha arua kani tuntuma hian post hi atam tham dewa wangin soivek don chuanin video sei don lutuka chu wang chuanin post detail kan thre chiang du ni chuanin notification advertisement kha a download thei don ani ssc.nic.in khan SSC official website ta tangina download theianga tin notification advertisement khami download theina link hi kemi video description a po hianin ka da boka kan lo check don nia hlobi han enila salary a hianin nichina ka han soitak po sangthum zahni somru pakhat an vai khanin pay level 1 atanga pay level 7 in car ani donani pay level 1 atanga 7 in car ani dona level 1 kan han ti chuanin cheng sing kha sangre ta tanga singa sangruk le zako in car ania ti chuanin asang per level 7 hi singli sangli zakwa tanga nuai khat singli sangni zali in karte anni donani ti chuanin atlang puin cheng sing thum atanga singriat in kar kha an la donani an hlo donani ti chuan level 1 kan an ti ho hi laboratory attendant cleaner kan ti ho ang chi kha MTS naruak sang chi kha level 1 an nia stockman technical operator storekeeper kan ti ho kha level 2 pay level 2 ang chi khan nia constable lab assistant kan ti ho kha pay level 3 constable deputy ranger ang chi kha level 4 an nia tin ASI assistant staff inspector DO data entry operator grade B sanitary inspector kan ti ho chi kha level 5 an ni lea chuanin sub inspector kan ti te junior engineer JE kan tiang chi te kha level 6 an ni lea research assistant senior stenographer te tin senior technical assistant kan tiang chi te kha pay level 7 ang chi kha an ni le donani deal tura thiam na ngai te educational qualification han anila class 10 class 12 le graduate and above graduate le chunglam te ta na deal thei te kha heng selection post tuna SSC hnuai selection post exam a hianin arua kani class 10 class 12 le graduate le chunglam te ta na
na dil thei ang chi kha om kim vekani class 10 dil thei china chuanin MTS multitasking staff entinan field attendant te office attendant canteen attendant constable head constable kan tiang chi te kha class 10 level tan kha na dil thei dona tin class 12 chin tan hianin lab assistant te junior computer conservative assistant painter storekeeper deputy ranger assistant sub inspector technical officer kan tiang chi ho kha class 12 pass chin tan na dil thei dona ni tin graduate and above a hianin accountant kan ti te head clerk JE sub inspector research associates kan ti le dang ho kha graduate and above graduate le achung lam pass chin ho tan khanin dil thei kha om dona ni application fee hi SC ST le PWD kan ti ho tan khanin free ani a UROBS le EWS tan khanin cheng za ani dona ni chuanin age relaxation chungchanga hianin STSC tan hianin kumnga ngai na thiamna upper age relaxation a khan omanga PWD tan khanin kumsom ngai na thiamna omani age limit chungchang khan soi ngalila kumsom pare ta tanga somni panga dil theite kumsom pare ta tanga somni pasari kumsom pare ta tanga somni pariat kumsom ni tanga somni panga inkar dil theitele kumsom pare ta tanga kumsom thum inkar chentana dil theite awmani kumsom pare ta tanga somni panga inkar dil theya chuanin entenan draftsman te constable technical assistant kan tiang chi te kha kumsom pare ta tanga somni panga tan khan adil thei dona dang te po ma atlang pui chawani a kumsom pare ta tanga somni pasaria chuanin head constable te technical operator le lab attendant kan tiang chi te kumsom pare ta tanga somni pariata chuanin sanitary inspector somni le somni panga chuanin girl cadet instructor ang chi te tin kumsom pare tanga som thum inkar dil thei chi a chuan senior technical assistant te research assistant le draftsman kan tiang chi ho kha an ni don ani ti chuanin upper age relaxation oma wangin keini SC ST tribal ho tan chuanin kumsom thum kha entinan lo ni se 30 plus 5 ani zel doni 28 ani chuan 28 plus 5 tiang khan upper age relaxation kha om don ani scheme of selection exam patan han anila tuna na kan han soita kho SSC nuaya selection post rang exam a hianin exam patan chu hetiang hi nia masabera chuanin computer based exam kan ti online exam kha tier 1 te tier 1 10 te thina tier 1 computer based exam online exam khawm dona tin document verification om lenga skill test om le dona ni skill test chu clerk kan tiang chi ho kak lam pangtan khanin ka tiang kha kan dilani chuanin skill test kha entinan computer typing test skill test ang khawm dona chu tiang clerk lam pang kan dil lo ani chuanin document verification zo khanin skill test kha om don lo ani ti chuanin atok bera hianin document verification tho oma chu regional office kan omna kan dilna regional office a khanin document verification kha antile don ani ti chuanin final result merit list atang khan an siam to mai don ani syllabus an en leila syllabus a hianin CBE kan ti computer based online exam kha ani don ani online exam atanga syllabus tur kha ani dona chuta chuanin metric class 12 le graduate le chunglam tan khanin category level 3 ang kha omani syllabus in anga ain ang vek don ani khang level class 10 te class 12 le graduate pass sin hotana syllabus khain ang vek don ani amai ro chuin an lo na chuan question difficulty level kha ain ang don lawani entinan question kha metric level ten an setanga 12 hotan 12 level in tin graduate tan graduate level lang khan a difficulty level kha in ang don lawa amai ro chu a syllabus angau ngawa kha chu ain ang don tinani ti chuan syllabus an enila general intelligence oma questions somni le panga anianga marks somnga pudonani general awareness questions somni panga marks somnga quantitative aptitude questions somni panga marks somnga English language questions somni panga marks somnga apunga ti chuanin total a hianin question zong hi question za omanga marks za ni apunga darkar khat 60 minutes sunga chanzo turani tin negative marking omdona hemi CBE kanti computer based examination online exam atang hianin negative marking kami exam akhan omdona ni negative marking hi 1/4 ani dona ni tin cut off mark omdona tier 1 kanti online exam a hianin cut off mark omdona chu UR kanti unreserved general tan khanin 35% mark mu ngaya
tin OBC le EWS tan 30% mark mu nga ya ke ni STSC kan ti ho tan khanin 25% mark mu ngai ni total mark zania khanin mark som nga tal kan mu lo chuanin kan select don lo min select don lo tina ani chu exam center han en leila reason sang so matang khan exam center sang om le dona notice a reason b ka chuanin Aizawl Guwahati Itanagar Imphal Silong Kohima le Agartala te exam center kan nei dona ni ke ni Mizoram pon Aizawla exam center kan nei dona tichuanin state danga te mun danga kallawin Aizawla Mizoram chung Aizawla exam kan pe thei dona ni apply dan tur han en leila online atanga apply turani dona SSC official website chuchu ssc.nic.in atanga apply turani dona ni SSC official website a hianin account nei turani ya registration kan lati lo ni chuanin registration kan ti photanga tun ma SSC nuaya hnaruak dangdang SSC GD constable kan ti te MTS SSC CGL kan ti te khatiang sang lo apply to registration number le password lo nei to te tan chuanin registration hi ti non le kher angai to lova khami mana kan lo apply to na registration le password mangkhan kan login anga ti chuanin kan account dashboard atangin tuna exam selection post phase 9 2021 exam hi kan select anga ti chuanin kan apply to mai dona ni ti chuan exam dang kan fill up thinang bokin application form kan fill up le anga documents te educational certificate te passport signature le handwritten declaration ang chi kha khami website atang khanin kan upload anga kan submit to mai don ni rem changa online atanga form fill up dan kim chang kan lati chuak le don nia tin kan share tur chu last date of submission last date of application hi thale october ni somni le panga ani don ani thale october ni somni le panga hi last date ani dona tin date of CBE online exam chu online exam kan ti thin computer based examination online exam kha nakum sang ni le somni le pahni January emo February thavela beisai ani bokani